UNC economic blockade matam sana losin haudrabadi tokpade kai ba angang ni ngai taduna tolgani haina Chief Minister Okrami Bobina haikre amadi March taragani thoida BJP na Manipur government semgani haina Union Human Resource Minister Prakash Javadekar na phongdokhe Istv की पाव मियंग ताबिरी बसिंग तराम उक्सरी हजमोरे पाव सदोन पिजरी UNC ना नेशनल हाईवे चथरिब इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि मतम साना खंथदुना लोसिनना मोहना होद्रबदी तोकपद इकाइबा फावबा अंगांगी निंगाई तादुना तोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वांखे केंद्र कांग्रेस की मेरेप ओइरिबा ओक्रम हेनरगी मंत्री पुखरीदा लैबा युमदा पांगथोकिबा फिराल सिंगतपगी थोरमदा वाफम असि चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकिबनी थोरमदुदा AICC की ऑब्जर्वर रामलाल जाट MLA के रंजित विक्टर कैसिंग वांखई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट लांगसिंगा दाइमई सुसरु याकी MLA के रंजित ना हौजिक स्टेट असि अरुब तांकक अमदलेरी हंदक की मिखलसना स्टेट असि की तुंगी फेरेप लेपलगनी हाइकी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना ब्लॉकेट असि मणिपुर मियाम न खांग याबा खांगलबनी असुम कुशिलबदी मालेम की मियाम न UNC बु फजन ngangnaroi सेंटर ना खुबा खुदुना येंगलगा इमु नैमु ताहलगा लॉ एंड ऑर्डर लेत्रे हाइदुना PR थमना महोटनबनी लमदम असगी ओइबा प्रॉब्लम सिंग मापानदगी लालगा सॉल्व तौगदब नते इसलिए नाउ अखोय मसल अपाम पाम दसिंग तानमिनदुना लोसिनना महोटनमिनगदबनी ब्लॉकेट से अथुब मतमदा हंदोकनब अपील तौखी कांग्रेस मतम सांगना लेदुना कानब लोब याब लोरम लबसिंगना पार्टी असद ओनसिनदुना हुंदुना ngangliba asi इकाय ngaini असम के चीफ मिनिस्टर ओइबा फंगहौद्रबा कांग्रेस तगी कानब लोब याब लौखरगा सोंगथोकिबा मियोय अमना चीफ मिनिस्टर फम थादु निमित निनिदा ब्लॉकेट हंदोक हनगे फोंदोकिबा असिना UNC अमसुंग BJP पुन्ना समिनरे हाबा मयक सेंगना ताई डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम की मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर ना हंदोउ हाइना थमलकिबु वाफम स्टेट अमगी मथौदा खुद थिंजिनबिरकनु हाबा वाफम चपचाना थमकी स्टेट मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट सेमनिंगलगा सेमगनी सेमनिंगद्रगा तोकनी कनाना सु खुद थिंजिनबा यारो हाकी चीफ मिनिस्टर ओइगे तरुण गोगोई लौथोगा मा ओइगे हाइबदो नो यारोयना हायगा बीजेपी दे चोंथोखगा सोमदा चीफ मिनिस्टर ओइदो ओइनिंग ओरे ओइबदी लायरदना होजिगा मा पॉलिटिकल सुसाइडियन ओइ लेबा मदुगी नुपा अखोइना तरारक तंबीबा ngamba नुपादुना सिदा लागा अखोइ गासी एयरपोर्ट त थेंगनाबदा इबोबीजी ना तौरगा तौरिबा नुपादुना सिदा लागा मिस्टर इबोबी चीफ मिनिस्टर से नुमित निनी खत फम थादो लो PR थमो अखोइ BJP ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट से हांगतो के हारिसुंदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरबी UNC का BJP का मानदे हाइबसे मानरे हाइबिसिने साखी नत्राबा यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हाइक्रे लालिबा मार्च 13 मणिपुर के बोट हाइदोकलब मतुंग मथंगी निमित मार्च 19 BJP की गवर्नमेंट अमा सेमगनी ngasi ulongda leba thonawjum sawbagi yumda pangthokiba miyamgi mifam amada wafam asi union minister na phongdokibani mana makhatana congress government asi khaidok khaijin tawraga lengakpa government ni haina maral siki BJP government ti punsinnaba amasung sakhotpada lengakpa government ni chanja thumjana haraba government asigi matakta chapchana thabak lokhatkani constable lobagi wathok yauna toan ba chanja thumjagi wathok sing thigatuna chief minister dagi hawraga senaba khudimak kaisum sangda thamgani haiki लोग अच्छे हैं कल्चर अच्छी है बाकी जगह देश भर में पॉलिटिकल सभा को आने के लिए लोग पैसे लेते ट्रांसपोर्ट लेते यहाँ कुछ नहीं लेते उल्टा घर से काबो कोविथम से आथेनकोट पुण्यपाठ सब लाते हैं थोनोजुम सावना कांग्रेस मुथप हाइबसे महाके वासकनी मसिगिदमक तुंबा साबा थिदना होनरकपगी महिनी ngasi BJP की गवर्नमेंट अमल लाकनबगी मतम नक्सिलकले संजा थुमजा लेतब BJP की लेंगाक अमा लमदम मसिदा पुरकलब मतुंग मसागी चाही मरपु हेक सुबगा एक्टिव पॉलिटिक्स तगी पथागनी हाइकी he is the creator मानो तो हुनमनी माननी ngasi ban blockade economic blockade piklaba UNC Naga, Kuki, Manipuri, Muslim Negasida, Pieva, Group of Haki, UNC Wangana, short of Wangam the Baibobi, Mardi Giant of
District Taret hingamata sem kiba Mikhal Gilang Thakpani Miyamgi Kananabanate Haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration Puriba Thongju Kendra ki MLA TS Biswajit Phongdokre Lamlai Kendra da BJP ki Mirep Oiriba Khongman Tabam Ibom Sagi Noda da Pangthokiba Phiral Singhatpagi Thorom da Wafam Simha na Phongdokibani Thoromoda da BJP Manipur ki In charge Prahlad Singh Patel Central Coordinator Election Management Committee ki Thopuramba Om Prakash Sekhawat Delhi BJP ki Ruchingba Jagadamba Manipur Pradesh ki President Oramba M Bhorosu Sarwyaki Mirep Oiriba Ibom Sana Senzau Paiba Miyam ki Khandaba Kendra ki Mihut Maithiba Pi Nanaba Lairba Miyam ko Kusam Nadona Chatkani Haiki Prahlad Singh Patel na Senza Thumza Leitaba Miyam gi Chakot Thorang da Hen ba Miyang Changba government ama Manipur da Thamgani Haiki MLA Biswajit na Makatana Manipur ki Congress government na innocent ayambu khulai oina sizinaduna mai paknana bohonari ayambu saholaga miyam wahanana basili BJP na I tanaba pamdaba party oina leibana yamna sonba oina Congress na ubadagi party asi aranba tahanana bohonari haina maral siki asi yengbiyo akoina nuai chidaba apai khabar dasu pabiramani tasengna akoi che ma sarmela leiba ki dabakta first pa lotho dogi matam kuina chara henduna lai adu bai koina phangjaba source apana khangjabada akoi leiriba siri ibo bigi loina be landroni ji adu ga akoi leiriba akoi cheba akoi mira paina akoi hospital da ana ba hangbala abam ikoi kuidana chamila akoi kano chara hen batoki ba masigi maram karino prajamyam na hangbiyo omje Congress Party na lakator election sida Manipur ya pun bagi sakam da heno mi yang thamduna election thengnagani apun bagi sakam da sinar pakhudimak chapsana mayuk nanaba Congress Party na sem saduna lai haina Social Welfare Minister AK Mirabai na phongdokre opham singa si lakator batramatu suba Vidhan Sabha election ga mari lenana tabung khokta leiba mahaki yumda phiral singhatpagi thorom amaga mari lenana permission ga unaba amada mahana phongdokibani mahana makhata na phongdokibada Lakator election asida Congress na mapung phaba majority phangduna anoba Congress ke lenga ama soidana lakani pasoi kendra ge oinasu mai ising lambi thongdam yengchangani loina kendra sige thabak phangdana leiribana singi akhanaba thorang oina agriculture horticulture small scale industry na chingbada akhanaba yengchang laga thabak pakhat kani haiki Tramatoi suba Manipur Vidhan Sabha ki election da sarkar paiduna majority phangduna namdam masigi sothariba kunai asigi awat apana thallaba mayam chingase amukana Congress Party na semgat sagat pagi thodang logani lairiba lambi thongi maigi singi ayamba sarukta aikoi miyeng changle haraga maruina kendra sigi thabak phangjiba naharon singche masi aikoi karamba mawongda aikoi gi lairiba aikoi gi agricultural sector da horticultural sector da and small scale industry gi sector da matik chana aikoi makoi bu benefit phanganna bagi damakta ai pandam asiga loina na ai changchen jagani Tungda miyam ki khonsat amaga loina na DC office phawba chatuna mahaki mirep se education khre Hantaki Mikhal asida Thobal district ki kendra tara makta Congress halaktuna party asina mapung phaba majority oigani haina hairo kendra da Congress ki mirep oiriba morang them okendro na phongdokre ngasi DC office ta mirep se pislaba tungda permission ga unabada wapam si mahana phongdokibani Congress pu nungsiba mi gi masing nong gi hengalagi haki Especially BJP na tawriba mayam economic blockade is puna maksi yenguraga koi district se di 100% Congress lagani aduga Manipur go nesu absolute majority phang Lungba kendra da Congress ki mirep oigdor ba gakhangam gi su mirep se ngasi DC office tamelong da pisin khre gakhangam gi khongsat asibu yaning da phongdok tuna tamelong headquarter da kaithil sing phamna kide dukan sing thong lonaki kaithil sang damaha ki mitam ama saduna mai thaki Tamilong miyamu matam sangna mirai bi haina ngasi khongjang adu changchin khibani hari ma ke khongsat asigi yenglaga security na kan bangak sen bi thabak lokhat ki Election Commission of India na election notification thokraba matung candidate kayana nomination file tobgi thabak ngasi susathari ngasi Impal West ko ina Lamphil district office ta toan ba mari lenaba aro singda mirep se pishin naki nabol kendra da BJP gi mirep thonawjam sawba Wangoi Kendra ki NPP ki mirep Khuraizam Loken INC ki Olukoi Pasoi Kendra ki INC ki mirep AK Mirabai BJP ki mirep SS Premananda Kasamthong Kendra ki INC ki mirep Laisomi Bomsa Konthongsom Kendra ki BJP ki mirep Dr. Sapam Ranjan
केंद्र से आईएनसी की मेरेप के शरद संगमा केंद्र के आईएनसी की मेरेप खोयाकपम देवेंद्र उरीपो केंद्र के आईएनसी की मेरेप एल नंदकुमार केंद्र से एनपीपी की मेरेप वाई जयकुमार मैंगफाल केंद्र के आईएनसी की मेरेप डॉक्टर केएस रतन चिंग मियोय क्या मागी मेरेप से मरी लेंगबसिंग पिसनखी लोइतोंग रोमन कुमार बु बीजेपी उरीपोक मंडल की प्रेसिडेंट ओइना हापख्रे हिरामसिग मरी लेना स्टेट प्रेसिडेंट के एसएस भवानंदना ऑर्डर अमा थोखरे ब्रेक मतंग लोगन Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irembam Tamsa Multi-Speciality Hospital Uripognia flyover. Well-experienced chest specialists available with facilities of ICU and bronchoscopy. 5 days free OPD. Consultation from 19 February to 23rd February. Timing evening 3 p.m. to 6 p.m. Sunday 12 noon to 4 p.m. Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. Very nice, beautiful, colorful, colorful, rosy, rosy, cozy, cozy, wonderful, wonderful. Hello kids, hello kids, hello kids. Kay noita, nang na landline sum season resibo. Same makhonjol lo nang sutabiyo. Numi khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India free oini amadi mipong khuding mang na bayaraba BSNL landline ne adudi akhosu hayeng mak BSNL gi landline connection to minerasi Sky Hospital da world class interventional cardiology gi khudong chaba leizare Hospital asida non-operative closure of hole in the heart amadi RF ablation mai pak ni pangthokpang amle Thinda biranu atubada hole closure RF ablation coronary angioplasty gi darkar leibasing amasung pacemaker ICD CRT combo angiogram gi damak aikhoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatana biu ningam haudana ba hana booking tobi ho Pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba singda, sinaba yarba, lipsa pumna puthok saba, Oza. Amukan nataram lokchari, makataba pau kharaga pizari. Indian National Congress ki nomi over political conference ama nambol kongham awang community hall na pangthokre, thormatuda MLA and Loken, MLA Keranjit, Bisnupur District Congress Committee ki President S. Buddhachandra Susaruyaki, MLA Keranjit na Hojik Sathari economic blockade amadi NSC and IM na Manipur Thugai na bahon na ribasi kaidongway da mai pak pangamloy haki. Nagaland na iban nagami sina Zuko Valley Lawson na bahon la kumatamda Mao da iban Mao jati na chak payaroy usi Manipur ilam na lawke Sini Manipur Thugai na basil iban Mr. Muiba Manipur da iban Chingyara pa kumang da iban boundary ngang da iban se Manipur ki chingmi na ni habise masina mara ko erganda na Manipur Thugai na basil iban madu natik na te habise amuka na mayamang samjege MLA and Lokena Kariguma Center of Manipur Bunung Siram Labadi UN Sina Satriba blockade Sayol Amada Losanamba Yabani Kariguma Sayol Amagi Manung the blockade Silosan the Batarabadi peace talk Tawiba Sitokani Haina Kangan Gadabani. Also Mikalgi Matam Data Manipur the Sana Tana Bamadi at the Polum Sing Pangatraba Matam Dadi Manipur government Taina Rakibani Haki. UN Sida warning Pira Yabani Karihana Hapta Amagi Manunga Kariguma Manipura how do you just have economic blockade say Lochitaba Tarakati, Nasi NS and Ayanga, Bharat Sarkar ka Santi Diwali Sari bache, I go to community of Pamatamda, Nahana Dumak, economic blockade, Luchin Kradabani. Kangabo Kendra, the Congress Committee of Uribat, Minister Okram Ibobi Masanupa, Okram Suraj Kumar, Piral Singhat Pakitorum, Wangbal Daliba Kangabo Block Congress Committee Office the Pangtokre. Mirep Uriba Suraj Kumana, Mahakpu, Kendra Sigi Miam, Natazavagi Wang, Madamating Pang Birak Pasigi Damak, Saurabalaman Tonchile, Niam Gilaman Singmangam Nanamatam Pumba Honagani Haki. Onam Kendra the BJP Mirep Auditor Balasham, Radhaki Shobu Saguladuna, Nai Konkunogi Miam Sing, Pau, Manama Sing the Sing Mating Pankre,
Elodha Kishona, Mahakinamak Miam, Namai Pak, Nabang Mating, Pangbiru, Sibu, Apen Pondo Laduna, Mahana Sumiam, the Makatopagalo, and a Tabak Togani Haki. I the Mukta, Pokaya, Potokana, Honey, using as a have Kino Sana Yazaraga, must say, Kaibuatam the so I have a soy the Matalatana, or what Matalatana, Miami Sarata Jagi. One came Canada National People's Party Mirep Orivalais from Tanil Maitina, quite get a hat over Mirep Oivayari. The same Samapan, Matpudragi, February Kunganipan, the Pokiba, Masagase, Kungataruk, Mapung Pakrava, Sura. Laisam Tanil, Yaripok, Querom, Matak Lekai Degini, listening in Panda, Manipur, Board Ki Makada Class 10 Pastor Bomatung, listening in Traum Doida, Second Manipal University, Shillong Center, the BBA Lotion Key. Naha Oribalusing Basigi, Mikalge campaign Yasidagi Hodoke. Tanil na Pundopada, Mahanga politics, the Kunda to Mikal Tenagatoriba Si Maruina, Jose Manipur, the Chatriba Amot politics, Asimutat Papa Madagini, Naha Sing the Tumdo, Lebigimatam Natre, make up talk to Amot politics, Mutapeta Saru Yaminarasi Haki. Koi youth singer huzik tumduna lebagi matam natre akoi hugutna koi yamdam masi kannabagi damak koi sem sabasida youth sing su saruk yabiu amadi koi dirty politics muthatpada youth sing gi achawa thodang lai habise ei myam thumjage Saksam 2017 ga mari lenena kar thoriba singi thau chahandana gari thobagi contest ama public sector oil and the gas company Manipur sindra pangthokre Kuyatung the PCTC oil pump the Pangtoki Bahudopaki Torom the Impal West DCC Arthur, IOC state level coordinator SI Singhana Lamtaki. DC Arthurna, Hauzik Lamdam Asigi public transport system Pagalakli, Masimatam Gachuna Miang Kudung Saba Pangalavadi, Gari Masing Hangalivasi, Hantanduna, Tau Shisnabigitang, Hantamangamuni Haki. Unfortunately, in the state, our public transport system is still not developed. I hope that once the public transport system develops, the urge or rather the fashion of using individual cars will go down. It is the initiative of the PCRA and to motivate customers for conserving fuel while driving. And so a contest will be done today consisting of 15 cars, same model, and the fuel have been topped up, and we will see which car consumes the least fuel. State coordinator SI Singna Impal the Bisnupur Pawgi Rally Asina, Gadi driver Singna season of a Tau Sang Yangdona Sanctum Navani Masina, Gadi Mapu Masung driver Singna Tau Maram Sana season Navagi Paujel Pibani Haki. In this actually contest, we are having 15 vehicles of Hyundai make and of the same brand, same model. They will travel from here, from the PCTC and to the destination BTS gasoline in Bisnupur. They will come back again and again refuel here and see which vehicle is the efficient, which driver, which owners has driven it efficient, so that at least the message is being propagated to the public that yes, we can also conserve fuel by driving. Consumer Affairs Food and Public Distribution Laborers Welfare Association Sinduna Thasiki Tramathoida Rose Garden Yurin Bam the Pangtokiba High School Level Painting Competition gi Paul Lok Tokle. Class 2 digina 5 Pawgi Kanupta Pitambra English School gi Martin Tombram Ahanba Kendra Vidyalaya Lampel Pat ki Mahiroi Zuriana Thoding Zamnani Shuba St George High School gi Daulas Lamba Mayum na Hum Subu Position Takre. Class 6 digina 10 Pawgi Kanupta Pitambra English School gi Benis Kasham na Ahanba DAB Public School Sangakpam gi Mahiroi Telem Khadim na Anishuba position amasung lesem ba mahikol mahiroi laikram lanchen bakuma na homsuba position takre competition asigi mana matum sing yanthok pagi thorom tha asigi traga mapanda Manipur Press Club ta pang thok lagani hai hodilo sel kodmo ba pa omakani pijari UNC economic blockade matam sana roshin haudrabadi tok pada ikai ba angang ni ngai ta duna tok lagani hai na minister Okram Ibobina hai khre amadi Master Agani Toyota BJP na Manipur government Sam Gani Haina Union Human Resource Minister Prakash Ambedkar na Pongdokre. Istv ki Paumiyang Tabi Singh Roshela Padam